Hai menazak lumdlei namai krekew zing kaizem madai tingkum changnazang kaizem madai summai higi gede reinsa paulia gai radlei namai ting chua gede reinsa poloi makba pon dote dera hangen znai krekew zing kaizek chumdam mai ge Congress leader Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Nyay Yatra tebige Assam Guwahati city ge gudra hange pelak blam ge ne Guwahati entry point ge police manai Congress ge kango me workers maka ge kaklebe kakbok pe gedibe peplam ge ne Dr. Himanta Biswa Sharma Assam go Chief Minister ne Rahul Gandhi perege ingize kes kaira hange police meze kamne udle zeka chudle zane traffic ki bizigne Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne psong ka gadu yatra te bize city lung ki gya teura hange lun magule ze rang du rang to gaidle zane Congress leader Rahul Gandhi zengau hadaura hange Guwahati gudbe entry point ge zemena gi kime wang hro ga ze slogan sa ze pko pet brame beuze ngau hadaura hange bam ko dle ze ka chule zane Congress leader Rahul Gandhi ne pchu yatra te bige gudra hange pelak zane police manai pgo kango me kage kaklebe kedibe pe blam ge sa ze pgo kango mramne police mza kating kangdle kagne pisi hingdi za te pang makule ze du ka chudle Zane North East State Mizoram gena Mizoram Apex Student Body Mizo Zirlai Pol MZP me bone tati behma mai ge Indiram gu Prime Minister Narendra Modi ze samro luze pei changai dele ze ka chudle Indiram gu center mene Myanmar banai Indiram gade gu border ram rai ge free movement regime teunga luze fence kaindra hange kamkyo gaiblam ge ngong gya ga hange zachige MZP mene samro lubze Indiram gu Prime Minister Narendra Modi ze pei changai ra hange state gu governor Hari Babu Kambam pati ze pe changai dele ze ka chudle zai chiga samro gai bize Indo Myanmar border ge ze FMR lutoni zene fencing kai ni lei designa zo hazet me Indiaram ge lungme zene Myanmar ge de ge lungme ze te timra gai gudle ze ro gai dele ze ka chule zene Wikipedia ge ne te tibeting kum changna ze kreuze ket go census le gai bchai suize mizo hazet me bam brek total population ze lak kreuze me dai pere la muile ze ka chudle zene lak kreuze me dai pere mizo hazet me bam ro ge ne du Indiaram ge lak de se ze changhim reuze hai te se ze hang hadai ze srog mangna lak kreuze high school ze hang na zene chpo pere du bam dau du le ze che zene Myanmar ke dei gine lak ma dai pere Bangladesh gine changdak na pere United States gine changringe pere Singapore gine changkai pere Australia gine changkreuze mingye pere zene Malaysia ke dei ge changsrok pere zene Israel ke dei gidu changmingye pere lamuile ze ka chudle Zane North East State Nagaland ge Bharatiya Janata Party BJP mene district ge tor terabe program ze tetiba krekew zing kaizek na mamai ge Kohima district in charge zene co in charge ne district BJP office Kohima gane letpet kai beize district tor terabe program ze tetsu de leize kachule Zane Nagaland gu Deputy Chief Minister Y Peterne State ge kloge psuite me matai mremze zane kewne ze Dimapur ge matai me bamremze lagene lungwang ze lungjudra hange kame zane lagene lungwang mremze pi mira hange rangai dele ze kachedle zane Deputy Chief Minister Y Peterne saze chuna state ge total population ge ze original ka 25% za sindle ze kachedle lagene lungwang mremne lungpui ni ze pose zigene kloge psuite me matai mremze lagene lungwang mremze zane lagene lungwang ze lungjudra hange te mremze pi mira hange rangai dele ze kachedle zane Nagaland gu Deputy Chief Minister Y Peterne saze ki ram rame lagene lungwang ze lungjudra hange kam remze klologe psuite me matai mremne Piriking ze pi ze ngau ze chile designa administration magzaine du police madaga pogaira le ze kachedle zane aize Nagaland gu Deputy Chief Minister Y Peterne GB Union Dimapur me bogu zake sato colony ge office kam customary court building kitele un sapkai lu ban zanai damai tingna hi ge letpet betate bi hi ge sale Zane peting tiege Bihar State gu Chief Minister Pungai Bepe former Chief Minister of Bihar Karpuri Takorzen znai krekew zing kaise ke chum damai ge Rashtrapati Bhavan gene Bharat Ratna gu hatu hi pegai dele ze ka chudle zane Karpuri Takorze peting ti mene Bharat Ratna gu hatu hi award je pegai ra hange
ki ze Bihar state ge bamra mene demand te di kaudle ze kachudle zane karpuri takorne Bihar state gu chief minister pungai be tingkom changke ze high school ze rex naz kumge pungai le ze kachule Zane Uttar Pradesh Ayodhya Ram Mandir Kaklumbi ge Ram Lala mit lezun lubige Indiram gu Prime Minister Narendra Modi ne kachakpe chopte chuze rogai bize pege Gujarat Diamond businessman ne paklate ze pegaile ze kachudle zane Ram Lala mit lezun lubige Indiram gu Prime Minister Narendra Modi ne pege chop kachakpe chopte chuze rogai bize mi Krol Cruise Academy ze Gujarat Diamond businessman ne paklate ze pegaile ze kachule Zane Washington DC ge na langbe Russian muguma te biki marijuana restaurant bambze namze kamtun zawgai nile ze kachudle Zane Russian muguma te biki Washington DC ge marijuana restaurant bambe namze kamto bza Russian mana Ukrainian me rei te blam ge nedle Zane Washington DC ge Russian muguma te biki marijuana restaurant bambze te tibeting kum changla ze kreuze kchum kum ge bamdi kaudle ze kachule Zane Russia mana Ukrainian mehrete bige Russian meze hrete rahange Ukrainian meze nga rahang United States NATO zane Pentagon madage charangkang nga dipzigene zane teti beting kum changla jang kaijek na kram kege Defense Secretary Lloyd Austin ne gdere international group meze Ukrainian meze nga rahange rangailu bchange railang beteuze United States mana gdere countries ringye meze ngoluze haro bamgule ze kachudle chuna Russian mana Ukrainian mehrete bige Ukrainian mahange gimi chizane missile aigum reme langai rablam gene zane Russia mena Ukrainian mezeng gize Ukrainian city bam nage bomb gdi breme hadai ballistic cruise anti-aircraft zane guided missile kapai kakdaile zakachedile zai chigine minna hangmingye me chaidi gi me zam zane heki apartment gdi breme zedu teun siadai ni dile zakachedile Zane Gaza gdege Israel mene Hamas pai meze hreite ze kang gibgen zanai krike uzi inkai ze kchum damai ting choge Israel spy me mina hang kai ze madai me chaidi dile ze kachedile zane Israel spy mene Gaza ge Hamas pai meze hreite ze ngi gyutbege zanai damai ting choge mina hang kai ze madai Israel spy me chai bezne haze kernege chainki langlei ze kachedile Zane Gaza gdego health ministry ne saza Israel spy mene Hamas spy mze ngize Gaza ge hreite bigene Palestinian me chuna chai chang dibe mina chang kaiming e pere chai chang dele ze kachedele Zane Israel gdege Hamas spy mene teti beting kum changla jang kai je chum habai ke huzis na mai ge Israel spy mene mze hreite zengi gut mai ge mina chang ke ze haina me Israel me chaidi zane mina haina ze hangring ye mze Gaza gde Hamas spy mene nim teti le ze kachele ai gena na mai kre ke zing kai je madai ting kum changla jang kai je madai summai higi gde rein sa po zaloi gai dele pi gai jang kingai ni mele ni je to dele Bring